Akutiba Tsingrangba kang aning si chere anyola pastor na nagwana apibogi nguchiri de akanyong chokatu ira theological fellowship raka hiba Tsingrangba yu soponumba pikya acha yobuchoni lana matoza kanyong cho chomachire iningsa Thronglichem ko iate PDH final year la ki ne yale ko iyo college ninja Living Bible College in a change chonyaba topics reversoba nguchi atige the beginning of mission in a trochena liba Bible verse river nguchi khatu ge isanuko de river shati haja thing na artung scholar ne yobaza look na trache kon yori tainisa khara scholar khar ne yobaza look na matra apparent traje kona hazala John lile dangye so kode comparison isana comparison jana look khatu mayala isana kona Acts chapter 1 verse 1 to 3 anya comparison tingkhala isana look na traje kona isan ngure kona haza kode traje kona AD 61 to 64 la traje bai kona isana kode the word mission is a thing now. It's a Latin word language kona hatsu meaning to send. Kona is an hiba limi la nitzaradi the population is a thing now kana 7.7 billions Christian di lile non-Christian di lile. That is 2.3 billions is a Christian di dwe. Kono kote present day chesap tinang 75% non-Christian, kono 25% Christian. Hajaja isana tukata Tsingrangba yu sobanung sataro kana isana Jisu Kristana nyamke jaba nguchi the Great Commission yusi acha sobanungba isaka nyamke jan lile. Kote isana river shati khatu kela isana thingna ta khode nara cha abi amasa rona zina nara jingnong ko Jerusalem Judea ko Samaria apam la ko limi achangka china nara I using sarati sano Isanukode has words, river khatu ke hazatina, Jisu Kristana abi monodide ning chochoba, abi ninglang yang wanung sade, Jisu Kristana abiyo monodide ning chochoba isana ngure. Koda abine ning choba za tu ning chochokana ana amasa macheno, ko hazakodina abi muchino. But is a New Testament la is a thing no one New Testament la za ashiplung akudike baza is an Acts chapter 1 verse 8 la is an nguna lile. Kona hazaza kode anna amasa rocho makal tukata de rocho kala hazaza Pentecostal de la rocho ba lile. But what is Pentecostal? Pentecostal the two kala Old Testament la tingala first of week payore. Makala Passover Sabbath first of harvest. 7 days kanaki arna madzeha makala sinsulute haka tuna nguchika ba kanaki arna nyamung tengi kanaki arna jis Tsingrangba Thanksgiving jaba akanyang chachoba isan ngure tangi so kode isana New Testament la thing now New Testament la za 50 days pa isan ngure hajaja 50 days za to kala isana fasting isana revival kyakwana isana nyamong thanyang chungba kala ke achanga nyamong la isana Tsingrangba ka aning si jaba nyamong lire hajaja Pentecostal day kona haja Zire is a New Testament laza. Kono kote is an river shati khatu kela is an tinghala ana amasana nguchi atiu nguchi ba is an ngure
kona acha to mission Acts chapter 1 verse 8 la za mission nguchiba adu za haza lile kona kode isana 2 verse 6 to 8 la isan tingkang la Pentecostal day la Jesu Christana api monotikang ana masa mati kona arna using sajoba limiting Jesu Christa yu sobochoba isana ngure kode isana hipa limila Christian di isana ting no wakang isana mission to mission za isana lamre atung lamre mission kana isana kupilang waba nguchiba makala isana jaga babala wakona serba yusoba hazaza mission eba yore tanyesa isana kode Acts chapter 1 verse 8 la isana tingna mission start from home nana kupilang ki wakona nana serba yu masoboede palukula aku runam ba isana ngure kode isana Acts chapter 1 verse 8 latina serba na ngingchoba disciple abi monodide ngingchoba za tuo kala ana masa matheno ba kona ana masa za tuklabno matheno ba kala hazaza abi nguchi nyamge jaba nguchi nu ningdang apina anna masaza mati choba lile Jesu Christana anna masa mati kona abiyo nguchiza Jerusalem laduma Judea laduma Samaria laduma tanyisa limi abam Tsingrangba yu limi abam chingsono ba hatsaningdang anna masa mati cho lile isana kode comparison isana kode ancient time kala adiyo isana comparison Bible kala adiyo bekya hiba comparison sakala Jerusalem za isayo gu Judea za isayo neighbor Samaria za isayo friends and the ends of the earth nana kula Tsingrangba makala kula tangkidang jaba makala nashar dide Tsingrangba yu soba ba makala namayar dide makala nakuramna de zikona nana tangkidang makala Tsingrangba yu aikya dosa yoba hatsiriza nana kode hatsaza nana nguchina hatsaza nana nguchiba za ami mali machano tanyesa nyamong khadla nana hatsaza asi sino nana nguchiba za asi sino kode isana tingnang hiba COVID-19 situation nekana isana kode Pentecostal day yo isana kode comparison sanang isaja khadute tokalamne khaduto khala our mission start sabaja our Pentecostal day la sajobai kona arja tokota ba sajokala our kukhangtina arna tangchida nangna arna mission start sajobalile kona hipa Pentecostal day la arna mission start sagona Tsingrangba yu limi chingjobai hazaro it say isa hiba pandemic situation that COVID-19 kai isa kang kuramrakulami wanumako makala kubelami na wanuma arta arena trona isa no kulan nile danyesa isa no kodi Pentecostal day tinang Tsingrangba anna masana arakang api monotikang nguchichoba isa nangure hazaro itusa isa kulamina api anna masana isa kang nguchinongba isa no kode api kang rezi na tangkidana na lerna hazaza isa na Tsingrangba anna za ngukona isa na mission za start sanoba lile isa na tukata mission za start sanoba ukala isa na tangkidana ba azaza tukata tangkidana nong sadar kala isa khadu tangkidana nong sadale makala isa na shardi kang tangkidana nong sadale atsonardi makala ailam chungchardi kang isa na tangkidana nong sadale kona fasting linun sadale kode isa atari linang isa na relationship achingeda ba Jesu Christa de achingeda ba za drink na isa na lire
isana khode hiba situation pandemic situation hidina atra arena chingkhong tainesa isa Christianity la isana advantage khadu khano zadale haja khuna isana khode haja advantage khona isana the relationship of God to God haja isana strong thare kona haja tuma isa family members ti khad cha kona Jisu Christa de achingke da likhangla haja laja mission atyuke baja haja chane kona nerde hiba Bible words kona nerde sechore maso chorwana nara apom ko moacha